روژ باش روژاوه باش روژاوه گش روژاوه خوش و روژاوه همیان بخیر به از مزگین خان دیسا به دنگ خواه به رنگ خواه به همی انرژی خواه و دلخوشی خواه ای رو لهم بر ومه برنامه ama İroş bir sponsoriyan Nes Optik, Make-up Pembe Amak u Klinika Pulat Veteriner Despetke. Dirok Noazde Gulane, Roja Yekşemi, Sala 2024. De Dirokede İroş. نویسکار دی جیهان ده به ناو دنگ ماکسیم گورکی وفات کرد ده سال 1936 هندیستانه یکم بمب اتمی تکان ده سال 1974 ایروش جدیولان چیروکان خوازم جوره بحثا یکم مهریجانا پرتوکان یا مردینه بکم هفته گلانه لمردینه یکم جار پیشنگهک جبو وشانخانه کرد حدساس کرن گلک وشانخانه هجا و نویسکارین به قیمت بشداری پیشنگهی بو جبرکو اجی یک جو او نویسکارامه گلک سرفرازم براستی تشتکه پر خوشه جبو من یا شخود دیجیانام ده تم بخیالا اف پرتوکامنیا پریا خوزایی من خیالی خود افران یعنی متخواست که روزه که از ورکا خو اف خیالا خو پیک بینم یعنی جمن پریا خوزایی جبو من جپرتوکه که ورده تره چاو بجمی از أنا نكرم هستي خوبين زمان لي بس نبرتوكي كأو جبومن جلك واتين كورد حوينة دنابا خده بلكي روجكي وان ديار و اشكره بكم بوره اف پیشنگه بس نجي خيلا شهيلا خلكي ميرديني جي خلكي باجار دردور جي جلك علاقايك مزن ديت لهر دره یا اتمسفرک او قص خوش لور هیه کیو نکارم بینم زمان لهر دره پرتوکن کردی herkes bu کردی داخوه herkes کیف خوشه یا جروین همی مروان ولو انرژی پوزیتیو بلاود به در دوره یا هر بیجی زمانی کردی دبیجم و جبر سپاسین خو پیشکشی همی کسین کو که دوان ده پیکاتنا و پیشنگه هده هب که پیش سپاسی خو پیشکشی وان جید که ببورن از جبر کو براستیجی کیف خوشم کل جانی ملوما بله ام برزان ناورون کام بکوین بیرانینا لبربه puanê min a ezmûna lîseyê bi wargeh 2020 tiştek bû. Min li tu derê kar nekaribû. Bertil û şelafiya ji midîrê ya tiliya ferqînê re kar dikir. Lêbelê kesî guh lê nekir. Ca min wê pêlê pir çong dixist pişta min. Xwe li min şidan dibû. Ez ê bişandama qubala, belkî jî rişmilê medreseyê û sebt û lehdan jî ez ê biçûma nisêbînê cem mala xalê xwe Sofî Qedrî. Ji bo çekmekên min bişuştana, lê min digot mekteb û hey mekteb. Gotiye di nivîsa xwe de Fereç Koistanî ji bo berdewamiya nivîsê hûn dikarin bitikînin malperan û hevmedyayê. Pazdê Gulanê cejna zimanê Kurdî pîroz be. Roja zimanê Kurdî her sal di Pazdê Gulanê de ji bo zindîhiştin û pîrozkirina zimanê ku di çanda Kurdî de ciheke girîng digire tê li darxistin. Ji bo Kurdan ziman ne tenê navgîna ragihandinê ye, di heman demê de parçeyek ji dîrok, nasname û çandawan e. Ji ber vê yekê cejna zimanê Kurdî derbirîna xebata gelê Kurd e ji bo parastina mîrateya xwe ya zimanî û gîhandina wê ji nifşên pêşerojê re. Bi xweş awaz e, letîf û naz e zimanê Kurdî. Cejna zimanê Kurdî her pîroz be li neteweya Kurd. Sedema cejna zimanê Kurdî nuhev games di lîstika peyvên Kurdî çê nebû de ji sedî pazde erzanî li darxist. Çê nebû, bilîzin, biaxivin û hîn bibin. Rêjeyên rewşa mamostetiya Kurdî.
ملت بون جه هشمندی بونه جواکه که هشمند مافی خود زانه لی جواکا نزان حوجداری بگلک مافین خواه نابینه کردن سیاست مدار لازمه قد پشتا خواه ندن وی مسئله دولمندین کردان پیدوی تشویق مادی ین خواندوان و ماموستین کردی بکن کرد دوی تقز درسین کردی لزاروکین خواه بدن بجارتن هر وسا کردی قد تشتک جدستی نیجی حوجه زمانی جیانا خواه و مالباتا خواه بکه کردی براستی دوی ام پیشیا زمان و کتکارین زمانی کردی وکن یعنی حیفا او کتکارین زمان کو تعباوان بچوله ودچه یا پولیتیکا نیار شخول هولیه لی قبول بکن کو ام کردجی نحمی بجی بگلم پری تشتیجی دستمت تیجی ام ناکن از خوازم جوره بحث سرپیهاتی خویا د پیشنگه ها یا میردینه یا پرتوکین کردی بکم دمروف هاتن باز ستاندامن و گوتن بهایا پرتوکاتی چقاسه مجی بهایاوی گوت شخوا یه زانم بخوا زانم یعنی بهایاوی قد نتشتک زیده برسوا او مروفا دانه من مپر عاجز کر یعنی یا راست مهنک ایشاند جهیلا زمانی من به جمر گوتن کو چما پرتوکن خلکی 5-10 تلیه چما یاته به اوقاسیه 5-10 تله گلو به 5-10 تله پرتوک هیه یعنی از دور سکنی یا دو جواجی بردن یعنی هما قد کدام روزی نای برچاوی و یا مجی او کسان را گوت برای پرتوک دیاری من بجوره چونکی ما بستامن یعنی بیسامنا وی پرتوک شخون نتشتک مادیه بس جداخوازک مانوی پکته یا velhasıl قدر زمان و قدر کاتکرین زمان بزانن کردنو شوان نیارین ما بسی منه قد نبه ام نبناستنگی لهمبر کدو تعبا هف ده 17 گلانه ده لمردینه مهریجانا پرتوکان ته لدارخستن لمردینه بمناسبت تا 15 گلانه جشن زمان دایی که جعالی بارویا مردینه و پلاتفورما کدو دموکراسی یا مردینه و ده نوبرا 17 گلانه ده 3 روزان یکم مهریجانا پرتوکان یا مردینه ته لدارخستن نزیکی 22 شانخانه این کردی آنجی تکلدار کردی ین هرمی بشدار دبن جیه فواره مهریجانه ده آواهی بارویا مردینه سالن و حوشاوه به دوی بیواری ده 3 روزان نویسکار و شانگر ده بمناسبت تا جشن زمان کردی لمردینه بن جبو و مهریجانه ده مهریجانه ده فروتنا پرتوکان هف بیوین گوت بیش پرتوکین خواه امضا بکن کجارا یکم اف قاس و شانگرین کرد ده لمردینه بگهن هفدو ده چارچوبه لمردینه یکم مهریجانا پرتوکین کردی ده نوهف مدیا جی ده مهریجانا پرتوکین کردی ده جیه دگره نوهف مدیا به نویسکاران و بلیستیکا خواه پیوان چینه بویه بشداری و برنامه ده به نوهف مدیای ده ستاندا خواه وکه و هم نویسکار نوهف ده بر همین خواه امضا بکن هم جی ده لیستیکا چینه بویه بفروتن شوه مکیف خوشیه خواه ده سری و دست بکه ده هانی زمان پیشنگه ایروژی دومه یه بخوازن دکارن ایروژی بشدار ببم از ایجی لستاندا نوهف مدیایی لبنداوه بم گهداروانو تقز ورن ددمین کریزه ده ریم پشتوانیا تندورستیا هشی گوتارین کولیسار آواین ددمین کریزه ده پشتوانیا تندورستیا هشی هاتنه نویسین دکارن ددمین کریزه ده شکسان ره ببن آلیکار کو بروانیا خو بکن هنج آلی هشی و جچالین نچار این جیانی ره چاو مجول دبن دوی هفته هشمندیا درونی ده مخواست امبری خو بدن و مجاره پشتوانیا تندورستیا هشی ددمین کریزه ده پیدیوی باستراتژیان هیه ریبازین وکی هشمندیا هستیاری پشتوانیا جواکی روتین ریوبریا stresi, arikariya pspor u ramanê erînî dikarin divan demên dijwar de rehetiya we zêde bikin. Ya mirov Kurd be, ne mümkün e ku tenduristiya mirov ya hişî baş be. Yani bi hezaran sedem hene, di serê wan sedaman de yek tijî civake. Hatta merivên me bixwene sedemek serekene ew. Yani Kurd vê baş zanin xwe.
Bi min divê beşek bi taybet ji bo tahrîbata ku merivên me li ser hişê me pêk tînin teqez were ava kirin û bijîşkê wê derê jî bes bi van pirsgirêkên me yê ap, jinab, mettik û her wekî din mijûl be. Belê em bi sponsoriya Nes Optik, Make-up Pembe Amak û Klînîka Pulat Veterîner hatin dawiya bernameya xwe. Me dîsa demek xweş û geş û coş bi hev re derbas kir. Ji vir spasiyên xwe pêşkêşî sponsorî me dikim. Ji bo agahî û nûçeyên nûjen cîhanî ji dezenformasyonê dûr nû hev medyayê bişopînin. Bimînin di xweşiyê de bi xatirê we.